Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Superintendent of Police ka East Janta Hills District Klirian Ujakpal Singh Danwa hau kerwak kubor lapentip baha kami jong ka khatsan terik ujemang arhajar arpulai ha kapor kumbakat wei shiteng AA. Ipulit kilayo ya kejingtip bakawe kapriyo kabakarteng kaling neva singson nai pusan senam karta kabana Manipur haringkat ulok jongka ulal rolu mar laipu prasnam ubana Assam kilakit yu mar bian. Kipulet kilayo jingtip begini arngut kiwana silchar da kabos kabadan yu registration number AS not iway LC nyohon rio sau iway kabayat na lenti klirian. Kumta ki kanhun jonga anti-narcotics task force haringkat kipulet kathanat klirian. Maria yo jingtip kilapanong ya kajing apshirim padha ka step jonga khan rio terik ujemang arajar arpulai hakapor kumba arla laksan kilapan sange batalasi ya kini kabos. Shu laya thoru baha kajing talasi lakyam no ya kate ka ling neva singson bad yo ulok jongka balalam na ki handritli kisendok ki badan yu Drok heroin ubadan ya kajing Khia ka bahan rio pusan point kendai gram kawai ka mobile phone bad ka pisa san hajar tingkah. Komta ki pulet kilapan rong no ikini arngut hapo ka NDPS Act bad pengat kot kum ki kendon an haringkat ka jingadan nang kinong sakhi.